Hello, friend. Kitchengsi kardom kadukawe karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do anafans tamela pen pini nalitum phan la so video long na kiwan pi labang ke nona ki mi scheme government hin pen khapik lang pon la so puthak si nalitum phan na wan pe glo koson si ka apply na pola pen ko ppc le ki long jima la so puthak nalitum phan non la so video long na than pachini ponik po nalitum la so YouTube channel subscribe prelang polate pada de pen subscribe ikon la pen videos tamena nalitum share ponigonตั้งนอนประเทศเป็นกปีสกิมมากุศลสิแกแอพพลายเนงจิมาละสอบพุทธักเลลังปนโลนังละเป็นเจทานปนโลนังตั้งนอนประเทศเป็นเจทานปนโลนังละเป็นหลังปนโลนังกิเจงสินาลิตุมเทคปนลองอีกจิประธานมนตรีมัตยากิสันสัมริธิสายุสนาปุลสสกิมาเมนละบังเกประเทศเป็นดักสกิมาเมนละบังเก PM-MKSSY pusipu pon la pen so scheme puthak la bang kenali tum google long dam pen stamel lang dam ik me la pen copy piale sikilong ponjima pulo tangte nang litum jomse fisari do nang litum long la pen sel hel group long stamel nang litum amendo pulte la so scheme la matela solle banali tum long don ikji la dali kilong ponji tangka pen dang long nang litum lonan ta ram don long ji la pen ason thak thak fisari jong sido pulte hada fisari long kinang sosot item okne viajal pen chenglok la pen medicine punon nalitum hayalis tami government hin pen long dun ikpo la pen anda ki tok pon dun nalitum so website dong wang pen batai si nalitum lang pamenon lang pamel te nalitum chini ikpo ko ppc da facility mate benefit kilong ponjima la sole la bangke la pen la son that pini nilinang li tum phanang ke thanji la bangke ko son se la so a scheme la bangke ka apply nang jima la so puthak nang than pachini ponik po la penali tum la so video description long link long exi hodak le link long le pulote nali tum long jong sin ni number do pulote ni phone direct nang contact ekon ni links ta men nang pi dun nang pi po mate whatsapp lo nang send ek po atheman ni list ta me odak bangke kipi ting ni datiti ba tin e ponda titilo nilita la pu la ben la school la pu apor po la son mat na se just publish chotan chotiti la pen hala soling long ber lo prote screen lo na litum stamela son interface mat la son arjana jeklang ek pon da penali tum la pu theklong ji ar enar lang pamete dak ki thom line ka siri theklong ji la so ki thom ka siri dimber egon la pen pena an dak pen option long pon ek po la penali tum dak theklong ji la farmer concert pu tok theklong ji la farmer concert long na litum berego farmer concert long ber ik det pen phi puthot nalitum la x tu ji la sodim ber thuigo x long ber pon ik det pen nalitum guidelines la pen question and answer la pen penan an dak nalitum long pon ik ji dak thek pon long ik ji la pen la son thak thak nalitum kidam thunang lang la bangke la registration on nfdp pu thek long ji la sodim berigon la sodim ber pon ik det pen phi puthot da new registration la bangche open ik po jongsi da pen registration ni phan stami hini option do isiba nalitum dak thek pon long po apply as on organization pen click here jong nalitum pini organization do example self help group pen la pen kapre la son glz do la son group do la son pen pol nalitum la dak pe apply na po kali pol nalitum individual polote nalitum la click here adim bearing na po click here long bear pon ik de pe fi putho da individual registration dak bang nang klang el la pen son alam information required Aadhaar number and Aadhaar linked mobile number la sinali tum Aadhaar long pen killing a mobile number le sidak pidunang po enter la mobile number podim ber igon la enter mobile number ber pon ik det mobile number ber ik det pen fi enter captcha theklong chi captcha la dak nali tum theklong chi dak ke do ting sinali tum la so box long la enter captcha podim bage ber nang po ni lista meda mobile number la pen captcha ber pon po la pen apra process na piklang ponik po mobile number la pen captcha ber igalo polte nalitum la send otp pu theklong ji send otp long berigo la pen dak ni li captcha bang asap so da mistake dat lo kebe send otp long ber pon ik de pe phi putho nalitum da screen long thek pon long ikpo otp bang ke nalitum la aadhar card long killing a mobile number long otp nang le ikpo hala so otp ba nalitum ber nang po ni lista me dak otp bang ber pon ikpo OTP ber pon ik det pen phi puthot nalitum kidam thunang lang ke ber thunang lang la bangke dak theklong ji la valid podim ber pon ikon la valid long ber pon ik det pen phi puthot nalitum dak theklong ji Aadhaar number la bangke nalitum dak pen pidunang ikpo nalitum da Aadhaar number ber nang po la pen
fingerprint lapen OTP da option long pon exi nalitum la hini nalitum la OTP dim ber pon ego OTP lom ber pon ekde pe fila stop box nang nalitum ber pon nang po ber ekde pe na phi puthot nalitum la valid Aadhaar podim la sodim ber nang po nilit stame Aadhaar number fill up that pe na phi after process na piklang pon to ekpo laben valid lom ber pon ekde pe na phi puthot Aadhaar card long killing mobile number long OTP nang le ekpo Aadhaar ahin pen so OTP ba nalitum dak ke fill up pon engzi la bangke kinang sotlo na so OTP fill up igde pena fit aprang process ni lina piklang pon ekpo nili ladak OTP fill up pon igelo la penali tum la valid podim theklong ji same process la valid along nali tum berik nang po valid along ber pon igde pena fi puthot registration form dak chingpu ikpo at ki ching sinali tum dak personal details la bangke Aadhaar card long ke do details la bangke nali tum chetheklong thaipo personal details la bangke nali tum dak date of birth pen cheng log male gender la pen ket dak pen kenang so nali tum ka fill up pon engzi la bangke dak social category nali tum dak pen fill up pon nang po athemala star ki do an la bangke ke fill up nang ji kinang so social category SC ma OBC ma la bangke nali tum dak pen fill up dun ingo na pen dak marital status nali tum yes te yes berno kalte no te no ber ingo na pen email ID la bangke nali tum fill up dun nang ne la son thak nali tum da qualification ka anmala so qualifications tame nali tum dak pen fill up dun po qualification fill up that pen afi UNA jongs nali tum isram and ka number do la pen akar do da isram number ber iko afi polte la ta optional nali tum piting ai nang ni la pen so option lo nali tum puthat la no along ber ponigon no long ber ponik de pen afi puthat nali tum la step and next putheklong ji la sodim nali tum ber iko save and next number ponik de pen afi puthot nali tum da pen ka fill up ponala house number la pen street landmark la pen locality country state dak already state long bang nali tum fill up ne da assam chido velo la pen district sub district pin code da automatic chido po la pen current address same as permanent address pen jong si isivet pulte nali tum la sodim ber pon ingo dak tick box do po la lo pulte nali tum da la ber an bangke fill up nang nilo la pen lista me dak details fill up pon ekpo la pen aprang process na piklang pon ekpo la pen nili te kenang so details an nilin fill up pon ikelo la pen nili tum stame fill up ikelo pulte la save and next along ber pon ikon save and next along ber pon ik de pen fit puthot nali tum dak professional details pa nali tum fill up nang jikin ang sot kiching si occupation nali tum dak pen fill up pon ikon nili ladak nali tum copy ma fill up dun jila bangke nali tum ning hala da ice plan do fishery producer do la pen others ta do plural cultivator ta do la pen ason ta dak pinang anali tum selling marketing la pen an dak pen long pon exist tami nali tum la bangke ning ke hanglo nili dak cultivators nili dak fill up dun iglo la pen puthot type of activities engagement ason nali tum theklong ji cultivator fishery water nili la son se pidon iglo la son thak nali tum type of engagement full time ma part time ma nali tum nili da full part time sinili pidon ikpo la pen la son thak la hailong bang fill up dun nang ne nali tum type of sn on less la bang ke la pen nali tum athak fill up thailo pulte la save and next adim fill up ponigo save and next adim fill up pon igde pen afi puthot bank details la bang bank account details nali tum dak pen ka fill up dun nang ji ki pidon nang ji kinang so la ki cheng sinali tum ka apply vek account holders amen se dak pidon nang pol so account se la pen account abang pu mat abang pi amen la pen bank amen nali tum dak tok don ingon la pen puthot IFSC code doji nali tum halo so IFSC code dak ber igol la pen ber dat pen la verify theklong ji la verify dim ber igon la pen automatic dak verify ikpo la pen ason dak da account number la pen puthot re account number nali tum tok si dak verify dim ber ignang po tante nili stame prabjin pen account details fill up onik po aprang process nam piklang ponik po account number fill up thai pen fi puthot nali tum dak pen thek pon long exi option long podin exi preview la pen skip and submit duji la pen submit option duji nali tum preview pulte nali tum ka fill up anason lang pon ikme kali pulte nali tum lang lelo pulte direct la submit puthek long ji submit adim nali tum beringo submit along ber pon ikde pen fi puthot nali tum dak thek long ji congratulations your registration number for national fishery digital platform nali tum da registration number to ekpo la pen nali tum mobile number lo stame sms nak le ekpo la pen sms na le ek de pen fi puthot nali tum certificate bangke nali tum long pon ekpo
la download certificate podim ber igon nali tum certificate bakke dakpen che download dikpo download certificate lom ber pon ik det pen phi pothating hong ik chat no la certificate bang dak che download dikpo la pen certificate che downloaded pen finally tum open igon la pen certificate la hela nali tum screen along thek ponang po government of India Ministry of Fishery Animal Husbandry and Drying Department of Fishery la pen national fishery digital platform professional certificate nali tum registration number nali tum amen date of registration address do exi la pen occupation regi type of activities to ji nali tum la certificate bangke kibinang ji la bangke kenang sotlo jong senali tum la apply tik table te nili fan homre ngon nili stame ke thek anason bana chirab don ikpo la pena son update nali tum kilong verje fan pura la so YouTube channel la ba ke nali tum subscribe ngon la pen video share ik thakar beng long ras tame pelang iknang la pen pachini iknang tang de dume thak me kadu kave karbitis 2.0 YouTube channel long kelang ara do ana fan stame nili hin pen kardom to change your